Automoto berza održala se od 5. do 7. septembra u halama, auli i na otvorenom prostoru Novosadskog sajma u organizaciji Saveza vozača Vojvodine. 7. godinu za redom, ovaj događaj objedinjuje različite segmente automoto sveta i nudi posetiocima jedinstvenu priliku da pronađu super automobile, opremu i delove po povoljnijim uslovima, ali da uživaju u sadržajima namenjenim svim generacijama. Pa evo, mi tamo driftuju. Ajmo spravo za kolima da drifta ima veze. Probamo. U okviru 7. automoto berze imamo halu za tuning styling automobile. Kad kažemo tuning styling, to jesu estetske i vizualne promjene na kolima koje se razlikuju od tuniranih vozila koje imaju prepravke na motorima. Ovdje se radi o estetskim promjenima na vozilu, tako da je ova hala namenjena samo za automobile sa estetskim, odnosno body kit promjenama. Nalazimo se u glavnoj auli Novosadskog sajma gdje se nalaze super automobili. Nešto više ova dva automobila reći će nam Dejan. Dejane, odakle ste vi došli? Mi dolazimo iz Republike Srpske, iz istočnog Sarajeva. Vaš salon se bavi prodajom super automobila, jel? Jesmo. Najluksuznijih automobila u Bosni i Hercegovini. Šta ste dovezli na sajam? Na sajam smo doveli ova dva automobila, super automobila. GT3 RS, novi model 2025, starije samo 6 dana. I Ferrari F8 Tributo 22. godina. Znači ovaj Porsche je došao pre 6 dana? Jeste, on je nov. Koliko se čeka, na primjer, za poručbinu takvog automobila? Pa otprilike oko 2 godine, možda i malo jače. Znači ja sad imam pare i hoću da kupim takav Porsche, moram čekati 2 godine? Jeste. Kaži mi, koji motor je u njemu? Šta je u njemu? Ovo je 4.0 motor, benzinski motor sa 525 konja. Znači fabrički on ima 525 konja? Jeste. Dobro. A kaži mi, u crvenom Ferrariju? Crveni Ferrari je 4.0, isto benzinski motor, biturbo, 720 konja. Znači prvi put ste ovdje? Prvi put smo ovdje, pozvani smo na ovaj sajam, zato što se bavimo super automobilima. Držimo autosalon u istočnom Sarajevu i prvi put smo tu i stvarno nam je super. Porsche 911 GT3 RS nije samo obična mašina, već prava trkačka filozofija na 4 točka. Neverovatan sklad, ekspanzija adrenila i precizne tehnologije. Ovaj Porsche možda jeste rođen na stazi, ali je spreman za ulicu. Ovdje imamo standardnu postavku vozila istorijske vrednosti, za koju su već ljudi navikli da se nalazi u ovoj hali. Ono što je ovdje delimično novina, to je tuning i nekakva custom vozila od naših komšija iz Mađarske, gdje imamo 4 njihove ekipe koje su došle, znači nezavisne, i imamo drag automobile, nešto iz Srbije, nešto iz regiona, koji su opet jedna svoja zasebna celina. Ovdje vidim iza tvojih leđa, vidim dosta Fiat automobila. To prošle godine nije bilo, to je sad neka novina, jel? Novina je zato što svake godine izlažemo nove automobile, to je drugi automobile. Ako kažem nove, ne mislim na novije, nego modele koji tu nisu bili. Ove godine smo dovezli podosta Fiata. Ono što je kuriozitet, 5 Fiata iz ovog niza su od istog vlasnika. Kolekcioner Fiata, odnosno italijanskih vozila, pošto ima jednu lanču i ona nam je tu iza leđa, ali nije u ovom nizu, pošto nismo je tako uklopili.
sem ovih Fijata što si spomenuo, šta još ovdje imamo interesantno? Pa ono što je sad već postalo retkost na ovim prostorima generalno i što je skočila cena, skočila vrednost, to je Renault 5 GTE. U sličnoj, da kažem, istoj opremi kao Renault 5 Turbo, ali sa 1.7 motorom i Einspitz motorom. I sa druge strane Ford Escort XR3. Ovo nije XR3i, samo XR. Darko, kaži mi, ovi automobili ovdje što su postavljeni, šta je sa njima? Ovo je deo automobila više srednje klase 80. godina. Tačnije, deo tih automobila, kada smo skupili sve, popunili smo celu halu samo sa njima. To su limuzine, jel? Limuzine, naravno. Koje su nešto ređe, retke, jel? Pa nisu, mislim, sad već jesu delimično retke zato što su stare, ali redovni, prosečni, normalni automobili, znači viša srednja klasa tih godina. Ovdje imamo i Alfa Romeo, vidim iz 1965. godine sa 2.6 motorom i 145 konjskih snaga. Darko, kako je ovo Alfa? Ovo je poprilično retka Alfa, čak i u regionu, kod nas, koliko znam, jedina. To jest, ja nemam saznanje da postoji druga, sad da nekog ne uredim. Sprint 2600, kao što si napomenuo, da ne ponavljam brojke, automobil koji je nekih 20 godina restauriran, skupljani delovi, skupljan novac da mogu da se kupe delove koji su bili skupi u to neko doba i nedavno je pokrenuta, tako da evo i nju imamo priliku da vidimo. Da je ona stara 55 godina, pre 55 godina 145 konja, ali to bilo puno? Pa solidna cifra za one godine. Možda je moglo i malo više, s obzirom da je Alfa da se smatrala sportskom, ali svakako nije malo. Gospodine Branko, ovdje imamo interesantan Mercedes. O kakvom Mercedesu se radi? Ovo je Mercedes proizvodnja 1962. godine. Imao je Einspitz motor od 6 cilindara, 120 konjskih snaga. Radili su ga čuveni konstruktori Rudolf Uhlenhaut na bazi motora iz 51. godine, 6 cilindarsom. I u to vreme je bio vrlo napredan sa sigurnosnim elementima karoserije, što je također čuveni konstruktor, inženjer Bela Barinji radio. Inače, ovo je neki 11. Mercedes iz ove serije, nije moj nego moga sina. I to sad skoro ga je nabavio, ja sam imao ranije 3 karburatorska ovakva Mercedesa i 5 ovih Einspitz motora. Kolika je retkost ovaj Mercedes danas? To je danas baš retko. Pa relativno je redak jer je i njegova cela serija bila 66.000 komada, tako da mislim mala serija u odnosu na današnje serije. Jeste morali nešto da ga sad sređujete kad je sin kupio ili on već bio sređen? Ne, on je kupljen ovakav kako ga vidite, ima nekih nedostataka i tako dalje. To je recimo jedno prema kriterijumu za oldtimere stanje trojka, neka trojčica. Da li ste ga vozili? Da, ispravan je, potpuno. I kakav je u vožnji? Jako lep, mislim. Podsjetio me na ono vreme kad sam bio mlad, pa još sam se momčio s ovakvim autom. Moje ime je Predrag Mihajlović, iz Smedereva sam došao na Novosadski sajam. Na nagovor, naravno, Darkov. I došao sam da prezentujem očev auto koji je kupljen novo 83. godine i prvi 6 takvi kad je došao u Jugoslaviju, u Kikindu, jedan je taj. I dan danas vozio ga moj otac, ja, moja deca, i dan danas ga vozimo. Tako da smo i plus smo veliki utisak ovog sajma. Znači, ovaj rekord je od prvog dana kod vas? Da. I to je kao jedan deo porodice, tako da, eto. A u kom motoru se radi? 1.8 benzin, OHC sistem u to vreme, Berlina oprema, za to vreme je bio onako avangardan u smislu podizači sedišta, grejači, retrovizora, električno pomeranje, pa čak i onaj za suncobran što je imalo svetlo. To je bilo kao neka ekskluziva. Koliko je taj auto prešao do danas? 270.000. 270.000? Da. I vi ste sad iz Smedereva do njega dovezli? Da, normalno, da. I ono 130 na sat. Ide, plovi? Kako ne, da. Sve je, kažem, specifičan je po udobnosti. Ne, jako dobro izgleda, jako očuvan, je li on garažiran? Kako ne, garaža je kao soba, verujte.
Tako da, eto. I jako smo ponosni na... Što se ovdje nalazi. Da. I posebno kad ljudi, čak i policija me zastavi, pa dozvola, a onda 10 minuta traje koje godište, kad je kupljen i tako. Tako da, eto. Svaka čast. Drago mi je što sam u Novom Sadu i što sam deo ove manifestacije. Baš mi je drago, verujte. A ovdje imamo i Opel Asconu Cabrio. Darko, Cabrio Ascona, je to retkost? Retkost je zato što je Ascona Cabrio rađen u tunerskoj radionici. Ranijih godina nisu uvek matične kuće proizvodili automobile. Neretko je bilo da tunerske kuće prave kabriolete ili karavane. Ascona Cabrio je proizvođena u dve tunerske radionice u Kajnatu i Hamodentajdu. Kajnat je prvi počeo, tu je nastala neka svađa između njih, nešto oko cena i koje čega, pošto su uzimali poluproizvode od Opela da bi ih prepravili. I Hamontajd je onda u tom momentu uleteo, bio je povoljniji, bili su manje opremljeni automobili i ostalo, da bi onda u nekom momentu se ipak Kajnat vratio. Kajnat je imao, ovo je automobil sa oznakom KC3, imao je više klase automobil Moncu Cabrio KC5, koja je svaka imala 4 sedišta. 84. godine na 85. to je model za 85. su napravili, koliko znam, 11 Ascona sa 4 sedišta. Tako da je onda ovo popriličan raritet. Ukupno Kajnat i Hamontajd su napravili 3334 Ascone Cabrio. Znači to je sve što za Ascona Cabrio postoji na svetu, u suštini? Toliko ih je nekad postojalo, a ne znamo koliko ih je preživjelo. Ono što imamo informaciju da imaju 4 u Srbiji, jedna u Bosni i valjda 2 u Hrvatskoj. Koji motor je u njoj? 1.6 karburatorska verzija, 90 konja. Kako ide? Nebitno kako ide, jer je uživanje u vožnji i vetar u kosi. Vidite da više nemam kose, toliko sam uživao. To je poenta kabrioleta. Radice, ja bih voleo da počnem pitanjem da nam ti kažeš nešto o tvojoj želji da postaneš profesionalni vozač kamiona koja zapravo počinje iz tvoje porodice. Siguran sam da bi svi volili o tome da čuju. Pa naravno. Prvo, želim da pozdravim apsolutno svakoga ko je došao da uveliča našu manifestaciju koju ove godine prvi put pripremamo i zaista mi je, malo je reći, puno srce, znači bukvalno mi vri krv. A moja priča je krenula kao i pretpostavljam mnogih ovdje vozača. Meni je otac pokojni bio šofer, brat, suprug, ja, moj sin završava, a i ćerka je rekla da hoće, tako da je to jedna baš prava šoferska porodica. Ono što ja hoću da kažem vezano za udruženje Drugog Sadruma, malo pre moj dragi Goran to rekao. Ja sama ne mogu ništa da uradim, ali svi mi, ako damo pomalo, zaista ćemo mnogo napraviti. Kao što vidite i danas, od jednog čoveka je krenuo jedan kamion, drugi kamion, treći i neću da ih nabrajam. Tako i udruženje Drugog Sadruma. To je jedno domaćinsko udruženje gde su ljudi velikog srca koji nisu, kako bi se sad izrazila, nisu slepi. Nisu slepi na tuđu brigu, bol, problem i uvek hoće da pomognu. Mi smo prvenstveno bazirani na pomoć porodicama naših nastradalih i teško bolesnih kolega. To su porodice, nažalost, koje se najbrže zaborave. Kolega se vrlo brzo zameni sa drugim kolegom, a njegova porodica padne u zaborav. Mi smo tu da stanemo uz tu porodicu i zadnjih 4 godine smo organizovali konvoj sa srcem, gde sa ukrašenim kamionima obilazimo svaku porodicu našeg nastradalog i teško bolesnog kolegu, nosimo novogodišnje paketiće. Pored novogodišnjih paketića mi porodici stojimo na raspolaganju tokom cele godine. Htjela sam kažem školske godine, tu smo i za školski pribor, da im pomognemo u potrošačkoj korpi, snabdevanju lekova, na svaki mogući način. Pored konvoja sa srcem, mi smo ove godine započeli i hodočašće za decu naših kolega, koja su bolesna i kojima je potrebno lečenje u inostranstvu. Tu je naša mala Milica, mala, s tasom, ali srca velikoga, koja je išla za hodočašće za našeg dečaka Ogija iz Leskovca. Da.
Jeste, naš veliki čovek, naš veliki drug sa druma. Ne mogu sad... Bravo. Bravo, da. Zaista bravo. Da, Milice, moram da te pozovem jer ti si primer današnje omladine. Ti, naš Nemanja Mirković, zašto ja ističem te ljude? Zato što u ovom vremenu gde je sve popularno ono što ne valja, oni su primer šta valja. Oni su primer kako svako treba da se ugoda i da se ponaša. Zato ja na njih uvek dajem akcenat prosto da se zna šta je dobro i šta je lep primer. Da dalje nabrajam naše akcije, ajde da ne oduzimam vreme, ali zaista se to sve vidi na našim stranicama. Ja želim da pozovem svakog kolegu, i ne samo kolegu, svakoga ko želi da se učlani u udruženje Drug sa druma. Tu može kod predsednika da popuni pristupnicu, da dobije našu člansku karticu i da krenemo da delujemo kao tim. Ja ću se još jedanput zahvaliti apsolutno svima koji su došli i zaista vam jedno veliko, veliko hvala. Sad imamo disciplinu na vlačenje konopca. Sad ćemo da vidimo ko je jači. A možda i konopac pukne. Pa ćemo onda vidjeti šta će biti. Vlasnik kamiona je skoro sve na ovom kamionu uradio sam. Kamion bukvalno nema ni jednu žicu na sebi ili izolir traku s kojom je upakovan ili nešto pričvršćeno ili vezano. Najskuplja struja je urođena na kamionu. A kako mi je vlasnik kamiona rekao? U ovom znaku Scania ovde ima preko 60 sijalica. A sam kamion u ovom zadnjem delu s ovim gabaritnim lampama i svim ima preko 100 sijalica. Trenutno sedimo u jednoj od najprepoznatljivijih Scania u Srbiji. Unutrašnjost je neverovatna. Fabrički skoro ništa da nema. Umesto sedišta za suvozača tu je separe. Gore imamo i pojačano zvučenje koje bukvalno je uložen veliki trud da to tako izgleda. Interijer je neprepoznatljiv. Dobrodošli u Novi Sad, dobrodošli na najlepšu manifestaciju u oblasti automobilizma u regionu. Na početku moram da kažem i na neki način da obrazložim konferenciju za štampu, odnosno druženje sa medijima, nužno moramo da držimo na štandu organizatora iz prostog razloga što videli ste tamo u auli imamo previše automobila i kako bismo svima dali šansu, tehnički smo se prebacili na ovaj prostor. Na početku ću vam se predstaviti prvo ja, zatim i moje kolege koji učestvuju u segmentima organizacije i zahvaljujući kojima cela ova manifestacija i ovaj show izgleda toliko raznovrsno i zaista kvalitetno. Dakle, Auto-Moto berza postoji od 2019. godine i kao jedan koncept ljubitelja automobilizma rastao iz godine u godinu, širio svoje programe i danas sa ponosom možemo da kažemo da imamo 13 različitih programa, odnosno sve što ima točak i volan pripadajuće našoj manifestaciji. U hali Master nalazi se komercijalni deo novih, tesnih i polovnih vozila, motora i kvadova i opreme. U auli novina od pre 2 godine jeste upravo super automobilizam kao segment koji je sve popularniji na našim prostorima i koji je zaista zastupljen kako u moto i autosportu, tako i nekim drugim aktivnostima u oblasti turizma. U hali 1 nalaze se gosti iz Mađarske, Rumunije, Bugarske i regiona koji predstavljaju svoje tuning zajednice, svoje klubove i zaista impozantne automobile u koje je uloženo zaista mnogo novca. Naravno, tu su i oldtimeri, tu su naši prijatelji iz Moto Unije Vojvodine, ali i jedan deo hale jeste rezervisan za ljubitelje onih malih maketa igračaka automobila, tako da ćete moći i tamo da nađete nešto za vas. U hali 2 od ove godine, to je nova hala, prezentujemo domaći tuning i styling, drift program 2 dana i truck show koji je ove godine okupio više od 90 kamiona iz zemlje i regiona. Nivo izlagača, odnosno broj izlagača u odnosu na prethodnu godinu popeo se na preko 100 pravnih lica i više od 200 fizičkih lica učesnika u različitim programima.